Khawnvar Kaltate Pualin hunilaw mangang u. Nikir tha tarik ni som pasari sangni somni panga a chatuan rampanta tlangwal C.Zodingliana Pualin hun kan mang haule dona. Tlang shanga tlangwal C.Zodingliana rongbol puitele sungle khatten min trom pui turin kan som hasa cheu ani. Ashing chan hlim thlate kan thlir ho ma in alezin kong kumsomli palit chunga achan chintlem te ingai thama sapotang u. Tlangwal C.Zodingliana hi pusilian vela le pidu parite fa palizi nga a upaberni in kumsang khat zakwa somriat pakhat December ni riat khan thingka a alopia nga apian pui unaw te chu si la ramding heti ramchuan moya anupui bi lalainati lalzom lian puya anupui lalmal somite anni naw pangshi se le harwang takni in anaw panlaya changa kaushan be le phak ang to ka pathian rongbol tlat thin mi ani kumsang kha zakwa somkwa panga khan apa si lian vela chuan aboral sana unaw zinga upaberani na angin chungkopa berchan achana ngai ta a thei tokin anule a unaw te tan pani tling takin aliam ni thleng hian anta na omreng thin ani kumsang hi som pathum khan Baptist Church of Mizoram hnuaya Executive Secretary Office longtlaya casual driver na a lutin he na hi rin omle taimataka atho awangin contract a hlan kai ania hunrei ta contract a atho nuwa April ni khat sangni somni panga khan thoktum het regular lak ani le ta ani BCM thingka loin anaw pante ta changa kaushan ngai na tak kaushan beltlat mi ani tleirolte ani laya changa tonic sulfa tuichilin ama in thei to pin nazir boka tual chung kaushan zaipol conductor ni in mi engemozat sulfa hi azir tir thiam nge ani kaushan zai khom na khwang pu thatak ania natlang le kaushan thilti na reng adamani chuan omve reng rongbol na hi achel reng ani BCM thingka biak in sakna hian akhai pa bera changin a design changin electric wiring thlengin ama kut hnu vekani GKP thingka unita kumsomni pakhat chung obi ania GKP a over hnu kumsang hi somni pali khan BMP thingka unita president ania kaushan zaipol conductor le longtlai north bial zaipol member le aloina kaushan worship committee a secretary nilai mekani kumsang hi somni pathum June thla khan ataksa a bo ko omawangin Christian Hospital longtlaya in entirin chuta chuan biopsy te ti tirin cancer alanilo hlawa alanom lo dewa wangin August thla a aizolama in check up le in hemitum hian chalbe cancer niya shiatania cancer hospital zema boka chemo la ngalin zia omlam apan tak mai lo wangin kumsang hi somni pali March thla khan Kolkata a refer ania Kolkata a hian thisen cancer ani ti muchwa ania cancer hospital zema boka chemo la chale in hunrei tak a in enkola zia omlam panve shet anga alan lain merge sanghi somni panga khan atak salam in soisel na nei le in zema bok hospital panpui le ania treatment la in longtlaya an ho pheya Christian hospital a akhat to ka in check up ringin in lama a in enkol chunzom ring boka Junili sanghi somni panga khan khosik re theilovin Christian hospital longtlaya bok admit le ani mason ayin zwalam apantak zelawangin Juni som pasari sanghi somni panga khan Christian hospital serkona refer ania hemini hian panpui ngalin doctor le nurse ten theitop chwa in an enkol ngala chatlam aya niamlam panzelin kaushan hautele mimalten theitopa pathian hne na adam nana andil na chu cholnen to tura chan anita zoka Juni som pasari tlai lamda ruk le minute somni khan ko na poimo ber van ko na chu changin min kalsanta ani tlangwal C.Zodingliana ruang hi BCM headquarters office serkona Reverend Dr. H. Lalthamwana General Secretary Hovin Thana hun manani a headquarters office IO in pangparda anibok heminu hian rongtlai lampan pui ngalani Juni som pariat sanghi somni panga chumadar som pakhata achena in thingka bial to pastor Reverend David Lalmal som sailoin buina thucha thatak soin pathian ta na chorna omtak minun nem chungkota na pani lim tak chu ropui taka thlia manita ani ama puala chung te hlathan ilo ngai kha hawang o Go
Lulu pong kar moi ta ta chuan lunga
Ahir do chung kim te a kan len la
zai moi sa ahlim